Assam apherangkia tum Goodwill Mission pen kahumria saya mo Assam CM Kampu. Phumapam LP School Surihini Rakrisir Kep aningkan Nini Wetlang Lokithan. Delai hidipi hawara longtam nesen penthan bang arani talondun. Kardom adababirta longpenili junaliti mungpi non birtang ton pen arjuikta. Janata Bhawan CM Block Conference holalong chitinify trokani Goodwill Mission pen Assam apherangkiatum Himachal Pradesh la pen Chandigarh kahumdida masayamo Assam Chief Minister Sarbananda Sonowar arideng pen kangpu pona birta katni sayamalong birta nangle. Laso amai pen pacheton si media fellowship along kelong dun bangkrit trokatumapan tangka sika suri phokep anuti napan pajerdun lapen media trust atumapanta sika lakyap atangka pajir angpada pherangkia tumang bong kisuka chelanga panta CM Sarbananda Sonowar arideng pen kerap pajirdun apitu Himachal Pradesh lapen Chandigarh kahumri damji apherangkia tumapan media kit tame CM arideng pen ronpon Media kit pek along bag diary lapen prek jam pherangkiatum akinang sot ason an pajirdun CM Sonowar pen pherangkiatum keklem kedam nangji puthak mayalong jai demokrasi along kidun nujok angbong pherangkia nujok henlo jakong kithenai laso jakong pherangkiatum det kemesen apan klem nangji lapen obikimia tumapan kemesen atawar kapadam jiaphan netum keklem along pherangkiatum ta nang cherap dun nangji putak alang lipen jai mayalong CM media advisor Rishikesh Goswami, CM Legal Advisor Santanu Bharali, Assam Chief Secretary Alok Kumar AIS, Angpar Taprek Jamman Kido Abang Puatum Chetong Dun Si Pherangkiatum Ajakong Lapen, Rat Pang Ripen Pherangkiatum Aparman, Akaprek Kaprek Kedenga Puthak Lam Thekijai Patu. Kacharli ahem laki osumaratum apan pirthea mek kapachecharjia phan amek kangpu adimlo thanbang atumke osumaratum apan pirthea mek kapachecharji atumlo sarkar penta anongnam thedungsi alangli tumapan panong pido laan ta pinangan athanbang atumke methangar puchichini nesi ningkan kang thimsai chiklem clipin tado Hamren adung het number 9 Amreng constituency ke parlo rong nihang arada phan sarkar pen kapanong pi phungapam LP school Surihini Rakrisir Kep aningkan ang bongki thang chiklo nini wetlang lokithan pusi chitini phai trogani KSA Hamren head branch tumpen kahumri damohut haladak arada tumpen than 18 nikam September 14 ar ni pen dak nang join hala bramti mungba pen tuning 18 na bang ke bang pi pen bang we hut chiklo jon bang hala inu do su phansi kithan rublin phan chiklo yana por pi tanong nam bang ta pijut uida ta rokom nasila lemon de la nu ka pege pen la mi thange non ti thayan 19 ang bong ke February ang ahut dab ni ver hna ba la sinitum hala DMC district coordinator long dam lo la pensi anu ka pek la wang la sita nang toy nang po ko anu ka pek sita nang toy nang po si hala DMC sa long chining di dam lo na mat ke la anu ka pek sita nang toy non pusini tum ke kamatha lo ladak SMC pen na chingwai lo la sida anu ka pek sita la sa demang pining ang bong la sang bong abide lo pot non amasita nang toy anu ka pek nang toy nang po si pulo kedam tang alang li leng sahu ke thana phur bang ke lang li mesen lo ta non ti mong sang hu nang ke thana hur pen an bang ke usumar ke do anta me lokson elo la sila to teng pulote rong nihang arat asumar kacharli atum an bang ke la school along pan bang ke akalokson do ko la si akaprek asar yong si nang toyti pulutang te la school student atam bang ke moruilo Surihini Rakrisi aningkan sarkar deng det penki Bangsoy School mesen pensi osumaratum luchari longlo Sidami kopia potloni Surihini Rakriner Kep aningkan pen than bang Abraham Timu tika rong asora phansi Bangsoy School long loke pathan jia phan nang toilo Surihini Rakriner Kep aningkan abangki
lokithan inghai jai pusitami aningkan anki palitun lo bonta non turihini ra krisil cap aningkan abangki than thang chiklo ninian verlang lokithan pusi kese tumpen kahum ridam hut longpon than bang lokithan dam dedet ajok havyali asar lang anta osomaratum toklong lepota rong rihang adat tumpen than Methanga rong high school dulu puwa joy ni bang ingkora thom ke bagdo jia osomaratum ke ladaksi pasari dunlo Sitami than bang Abraham timung abang loki than tu the pina jok lano somaratum ke nahok erlopota osomara pia po tumpen ningje Kyongdung osomaratum ke hamren an toydun et ajoini kacharli long poplo bonta Pumapam LP school of Hanning kachethe apia potum osomar ke nahok bin loputa kaning ripen ningje Lasilaha school of Han bang atumapan Prabjin pen Karbiang Law Autonomous Council Education Department atum kilang kita di pamijia pan sigjit pen lamtoy pinangji puta KSA Hamden Head Branch dun mai pu Timothy rong pen CM Tuliram rong hangapan kachuning ripado Ye ini tu nang kahumria teng pen ada ka report kilong pulote pinikan siang bong school ke do February ciklo damni velangpu lasi alangli duty chewang wepin lo pinikan si haverly yam ta pinida vedelo lapen ye ladak arong school student somar tumbangke ajaha ke dak pen ha hamren buha to dam pen ka chali tum dolo lapen kidun thegan tum dak hem pen ka helat ta dolo ladak pen ka helo kilometer soksinar ke bag doi stamina dak pen ka helat ta dolo alangli bang beda jok lapen penangan tuma parents pen tuma report kilong teng pulote alangli ladak school chewang mini pusi bain kor phot thok student apan kelangli tum ladak dada ka student averi fan silang tum kache khang pe ladak la so school ong panong pisil student bi pilong oi phit tame alangli bang duty chewang beda na joksi piningkan siang bong la bain kor phot thok ai student bang ke murui lo lasi la bang so bain kor phot thok student ke murui ke karmi pe na bhaire akhaya student la ladak na kalukson dunji kali ladak ei tum methna mena karbio so mars kalukson lo lasi chuningri lo Karbing Long Autonomous Council Education Primary Education EM afan lapen aki hai tuliram rong hang Karbing Long CM fan sami chuning rilo la hai hui a school afan angli tum education department pen Prabjin pen action ki NG fan si ni tum Karbilo charling song hamran aropi hin pen chuning ri parla Kat news pirangki hundor kropen nangkilo birta Dilai hidipi hawar angkang prek jamai school hem along ta chitini phai phoni alilalon pen than bang adani katalon tu na birta nonjong birta nangle Serdi English High School along alhisar poaman pen evangelist jiren rongpi chitong dunsi alilalon pen than bang arani katalon along alang lipen kethan ke kacharlia pora hutlake kijui pang tara phan kalidet nangji bonta charli dun peme pen ilita mesen than bang plang nang po pusi mai along jai Dilai High Secondary School along sitami prek jek pen talon dun lo charli osoma tum pen towar suding kachejeng paduponsi than bang anong pathepon Cleared Up English High School along sitami Dilai KSA mai punubin rong pila pen chun bang Bikram Kroatum chitong dunsi than bang arani katalon along RDP dun Gangbora Union as well as today our chief guest of honor. I'd like to thank our Madam Lily Terangpi who came and exhorted us very nicely and this student body as well as leaders, our elders, they have promised that they will try to lift this blockade, they will try to remove this blockade, so I am hoping that they will be able to do it soon. Lo charli asoma tumpen ason katalon na jai mek padopon na pen than bang ki hoi Jameson ing ti pensi than bang arani ahim ki dok mate kek sitame alang li riteng pensi pang than lo Top Visionary Residential School 10 miles rai komaklam along sitame GB la pen KSA de la head branch ame punobien rongpi chunbang Bikram Pro la pen Karbiang Long Chamber of Commerce a chairman Augustine Kramsa tum chitong dun mai long principal Mua Rongpi pen kachurolam the pajir ponsi mesen pen than bang arani talon dun non malom so porban birta moing ton pe iksana Chloride Beauty Salon Unisex is opening its door for a 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Chloride Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Rongporbi Road, Dipu, Korbi Anglong.
Document requirements are recent photograph, voter ID, and caste certificate. Ganj Shopping Mall is a Gulf of Assam enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand. An offer you cannot refuse. Ganj Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkelan, near Don Bosco School, Difu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ। বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো? পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ। কাঞ্জ জুচ খাওক, জীৱনৰ মজা লওক। Ganj Juice. Sea Monjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731, 93652 07012. Sea Monjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। Ganj Water. Dihina Mobi Putot Birta Long Wangtulo. West Karbi Anglong Pen Meghalaya Hoi Jasemet Tapat Langkeroy Khanduli Lapen
มุกุยรำให้หุยอาหาวร์เมฆาลยเป็นอาหอยนางกิเป็ดเป็นดังลอกอาสนอาลามาไซอันนิงกันองดุงเป็นปลุดปลิปปินสีนางดูบอมอาหอยอาระตุมเป็นกัจจิสงอาไซเด้งบอมลูกสิตามิอาหอกเป็ดอาหอยอาลัมคลาดักเป็นกัจจิงไพเวตกาเวเดตอจกกายมาตาโดโซโจอาสนสิมันโลกิรอดกังหูกิจอร์กังหูอาไซกังลุมเต็ดอจอยนิกฮันดูลีเป็นลังแฮมพิอาดักกิลีร์เซงอาเทงจังทุนอนเกอิงไทยดังขังจังโลฮาวาระดัตุมเป็นอพองการเบียงลอดนมัสกาวน์สิรพันกับปัจจินียเต็งอาฮอกอาลัมกัจจินีปาเมจิอาพันจิตินีไพพวานีการเบียงลอดนมัสกาวน์สิเป็นไฮเลเวลคอมมิดี้ตุมอดีมักลองอลองอันกาฮุมรีกิปาโดดามาเบียร์ตาเพรังกีฮุนโดโครเป็นเบียร์ตานังเปเล High Level Committee Amai Pu EM Prodip Rong Pipen Japon Linsi Alang Lilong EM Rup Singh Teron MEC Rina Terang Pi Pendang Lo Karbiang Lo Termas Council Joint Secretary Atum Lapen Pregjam Department Asai Khi Atum Ta Chetong Dun West Karbiang Long Administrative Pen Deputy Commissioner Syed Isafur Rahman Lapen SP Mrinul Talukdar Atum Ta Alang Litum Along Chetong Dun Alang Litum Pen Ahoy Bithe Kahumri Padodamsi Ahong Alang Kirip Dam Long Jepan Adimak Long Alongat Paledam Ahoy Kapuria Sai Padoderapi Langhem Pi Patua Klamalong Radamai Pisitami Padoteka. Lasopor Hut Socheng Amreng Border Development and Hook Committee Hinpen CM Tuliramrong Hangapan Panong si Epak Pinpura Lu Pajirdun. Pinpura Lolong Kapaklang Ponatengke Kaparutang Ahoya Nujok Puthot Som Tunangji Police Outpost Pathirnangji Bank Branch Nang Pinangji Ahoy Kedori Swajang Atoapan Warring Over Sai Panong Piponangji Lapen Chesong English High School Pen Saridem English School Upon Prabjin Pen Provincialized Nangji Puhenlo. Ahoyarat Akemang Abu Takapachun Pibek Japan, Karbiang Long Termas Council along, Kachingbai, Padovek Popusi EM Prodip Rong Pi Mate, Karbiang Long Termas Council High Level Committee Amai Pu, Pen Radamai Pi along Lam Tekejai Ahud Ningje. Ini itu mesti High Level Committee, itu ASEAN, atau penyerangan yang ketika tinggal di itu lagi, pasal pada apa ni itu Kekoi Block 1 area bang itu Nilong lo, dat Hetlong lo, Ningkoi bibita to, Heki Taipan Kibir Rukito, Basila Kato kabe neto Othot meeting dupen bahwa siam kami itu Lakato kabe lakukan neto. Baso ke patuni bala so problem kita solve pan neto. Sorkar ben sedame. Bu Assam Sorkar pandame, Pamegloy Sorkar pandame neto keding isi. Daga hawa. Dikekoi Block 1 hawa itu ahoy pasal lama kai si pandai tadi kopi pansi itu bodi namen lo itu dah halat tu mobile lang dam lo lekun dah ini tu dah halat 51 dan si itu lang dam nak pakai Meghaloi lapen Assam Sorkar halat sohut survey of India di halat sohut yang lekun dah itu 1951 silam Ahoya Kung Hai Hui along a department tin penta kaching thura bundeng veknang jipura lang hempi forest IB along department asai khia tumpen maikang ni hut EM Prodip Rong Pipen kipu kapasik pado Ada beberapa mangkila panskang ton pekla dumi thakme kurang tu